clear tu te in zaba in chipai ule Chhartea kan hiya he ka channel milo subscribe saka milo clear sak thin tu te in zaba i chunga lom thu ka se ani la subscribe lo ten khoi taka milo subscribe sak zel turin kang en chewa tin WhatsApp group sang sanga inom na te athei anga milo the dar sak turin kang en bok chewa ni vena hian COVID-19 chungchanga LAWNGTLAI district din mun tharlam bergan ngai thanga chumi pa ka chuan district chung thuthar omte kan thlir ho down bok ani ole tuna chuan COVID-19 sileng me ka LAWNGTLAI district din mun tharlam ber hetiang hian lo ngai thang u Avain chu ni danga report lo danang do la karonti kadua COVID-19 chungchang report hetiang hian ngai thaila COVID-19 sileng awangin kumkalta sang ni somni March thatir lam atang khan na satakin kan buaya October ni som le pariat sang ni somni atanga voin thleng hian LAWNGTLAI district COVID-19 sivei mi zathum som le pakwa mu chua ania he si hian kum upa le no pang athiar lova no pang thariat mi chanin he si awang hian COVID care center dalu anni vani thak takin LAWNGTLAI bi ka he nat na si awanga nun na chan kan om lo hi alomom takzet ani LAWNGTLAI district bi ka hian RT PCR mangin sample sangkhat zathum somthum le panga test ania hei ZMC ya thon phaisel ani district hospital LAWNGTLAI ya thunet mangin sample sang ni zan ni le panga test ni to in rapid antigen test mangin sample sanga zariat som le panga endik ani to abok ani heng test sang atang hian hetiang hian positive mu chua ania RT PCR atang hian positive khesi somthum mu chuanin thunet mga test hian positive case somruk mu chu ania rapid antigen test mga sample endika hian case mu chu tamber nin positive case zan hi som ni le pakwa mu chu ania heng positive case an mu chu te hi mipa zan hi pakwa le meichia za so ani LAWNGTLAI district bi ka hian ni som pariat October sang hi som ni khan positive case masaber hi mu chua ania kumin January ni kha positive case mu chua nun ber nin ninga je chu positive case thar neilawin kan omta ani voin khan COVID care center om test kalpui le nin mi pani test ania dam takin COVID care center an chu asan vele ta a alomom takzet ani tichuan tuna hian COVID care center positive en kolai mi pakhat chau aumta a he center hian lubel anom to lo na turin sarkar thupek zomila pathian hena tongtraila kan himzel theina turin sarkar thupek zomila positive kan tlem awanga marks phelmai lovin midang nena in naijil ngal ngot lovin pon chuate war ngal ngot lovin he sileng hian minlakian san lawani ti hi theihil mai lovin pathian hena warzo ka tongtrai te inven ulukte midangte zirtir sel chongin ho u tran ila selang u covid free district kan ni thena hi district mi puita kota aw mani ti i thengil lawang u tichuan tonden muna LAWNGTLAI district a sileng awanga khungsan mek quarantine din hun hetiang hian longai tha ila medical quarter sa hian mi somthum le pariat anom meka tourist lo cha hian mi panga anomek boka PWDIB hian mi paruk ommekin kan tarlan tong khan COVID care center mi pakhat ommeka hengte hi government quarantine facility a omte ania anwai hian mi somnga ania anni ba ka hian in lama in khong sang home quarantine kan tia kha mi som sari le pariat an oma tichuan tundin muna COVID-19 sileng mek awanga LAWNGTLAI district a khong san hun
pangmek te hi an vain mi za som ni le pariat an ni Facebook te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo na saktorin karon ngen che ani Central LAWNGTLAI Association ten an ngen na bo join voin khan sipaya tang DUHTE training nei thei tur than na LAWNGTLAI helipeta nei ania Central Wele chuan thalai mi pa le mi chia sipaya tang DUHTE sipaya anin tlar huna an ken ngai theina na training an nei lok theinan khat Assam Rifle ho tu ten hena ngen na an lo then to chuan ngen na bo sui zel na chuan voin khan LAWNGTLAI helipeta sipaya in tlar DUHTE tan training pek thei tur te than na nei anita ani he huna hian sipai lak dona en fiana sang paltang ngai engemazat manga en chin ania heta tling te hi that Assam Rifle te hian sipaya anin tlar huna an tin ngai theinan training an nei pui thin don ani voinia hian abik takin Myanmar ramri rep phua thalai te ko khom bik ania hun rem chang masa LAWNGTLAI kho pui ba ka district chunga thalai dangte tan po hun hon sak an ni tur thu Central Wele Soi tu te hian an sei bok ani Kumin atan Lai Autonomous District Council Office chu voina tang khan hon chan ania LADC sarkar thara CEM le executive member te pon voin khan office an kai chan nikum to pa LADC in than pui na ya sarkar na CM tu MNF party sarkara chief executive member pu mang monga chinja le executive member te chon voin khan office an kai chana office kai phasak ber ni a hian CM ba ka EM tin te chuan an encol department te nen in melsiat na nei ba ka pathian ne na in hlan na hunte an manga office kai chan ni a hian sarkar tharamo phurna nei te pon office a bul an chan ni ya ni awangin office na pa ngai chu tho mu mal hei thei ani lo LADC executive secretary pu es laram yang upon voin khan office akai chan ngala council sarkar noya department sang tepo office an kai thaviau executive member engam zatin office an lu alut poka kun sekte manglomin sarkar thara mithar vekten office an han lu ania rammi puite point an mania beise na thui tak kan nei hlom ni in alang kan CM le EM viak thatak tak ten ram kai suai na an tho tan na hian rammi puite point thei top chuwa kan tho pui that apoi mo anga in social ringota hun kan man hi a hun to lo ramin ma son hi kan du tlan vek tur ani awangin ram ma son na thok tu te a thalama kan in pui ton na le kan in fui sel na hian ra tha a chho do na ni ti iserangang o tungkar tho le ni khan pusira rot kima additional SP LAWNGTLAI le atim te chuan dilkanga police outpost muntur an ena puma rot le atim te hi dilkang VC ten cholui lo bo sai sakin MNF party block hoi tu tele unit hoi tu ten an lo troi om ani hunanga machan sarkar lama police department ten ma an lo lak to ti hlotin ani theina turin dilkang a hian police outpost hi da ani ngai theinan chak taka malak ania thole nia pusila rot kima additional SP le atho puiten outpost mun tur anen na hian dilkang khotang hoi tu te chu anin hong leya an khu a mun leili thalai chu an du ani chuan man thei tur malak an tum tu lo shrin dilkang muna ngai arang lama police outpost on ngai theina tura thei tok chu anin huam thu pumarwa ta hi an lo shil ani LAWNGTLAI police ten an saidanin dilkang outpost da ani theina tura le khati fel ngai te chu an ti fel vek to thu le ai zol laman ho tu te thutluk na chi an ha to thu an saya rilo te a dilkang khuwa police outpost hi aum ngai an be sei thu an sei bok ani Facebook te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo na saktorin karon ngen che ani kumkalta sangni somni January atanga December thleng khan LAWNGTLAI district chunga PAWIKHAWIHNA thleng awanga police in case an zialu samsari paruk aom LAWNGTLAI district chunga police station panga atanga report khai khom a alan dan chuan
กุมกัลตาสังหิสมหิจันวารีนี่ขัดตะจังดิเซมบาร์นี่สมทุ่มเล่ประคัดเท่งคานลงใต้ดิสตริกชูงปุยข่อยนัดเท่งวางปุลิสินแค่สันเสียลุจัดที่สมสรีเล่ปรุกอันนี้แห่งแค่สันเสียลุจิงสมสรีเล่ปฐุมจูจินเฟลโตนินแค่กัลไลปฐุมอันนี้เมฆบกอันนี้ปุลิสินแค่สันเสียลุจิงเฮียนรุกแค่อัตัมเบระกุมกัลตาชงคานรุกแค่สมเล่ปังอาเจ็ดอันนี้แห่งรุกแค่ทิลโบรีพอร์ตจิงแก๊สบูร์บูเตโมบายโฟนรุกสักเตทวมนบูเล่จูฮุยลาร์รุกเตฮีรีพอร์ตอันดอนตัมเบร์เตอันนี้แห่งปากอาเฮียนมีอินอันนี้ตัวลุลายารกบักลารีแค่สีสมปันนี้อันนี้บอกว่าตัวถ้าแค่ปังอานี่บอกินจาร์ชีดปฐุมเสียมอันนี้ตัวตาทุบไว้ไงตัวเมฆปฐุมบอกอันนี้แห่งแค่สันในซิงหลังสารจัวลาเฮียนนปังกุมถึงเหล่าละกาหุรสวนนะมันวางแค่เสียมฮีจุ่มสมเล่ประคัดอันแห่งที่ฮีปกโซเอ็กมังอินเซมนับเปกอันนี้แค่สเปนดิ้งเหล่าอันนี้ลงใต้ดิสตริกาเฮียนปุลิสติโกตาอลันดานจวนปุยข่อยนัดแห่งฮีกุมกัลตาสังหิเลสมปะกัวไอคานสังหิสมเฮียเฮียนอัตเนียมโซกะอัตลักเนียมนะฮีสมปรุกนินกุมสังหิสมปะกัวคานแค่เรจิสตาร์ฮีสมเรียดอันนี้